nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio kuri micro ndi Bosco in Region Info abadukurikirana bari mu Burundi, Uganda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Zimbabwe ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Reka mbifurize kugubwa neza. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kureba amwe mu makuru agezweho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yakomeje kugenda yumvikana mu turere tugiye dutandukanye. Imirwano iri kumvikana mu bitero bya drones, imirwano iri kumvikanamo imbaraga ziremereye z'intwaro rwose, aho tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo. Turaza kureba rero muri teritwari ya Masisi ibice byongeye kwigarurirwa n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nyuma yo kubizirukanamo inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ndetse hakaba habarurwa ko haguyemo abarwanyi benshi cyane b'izi nyeshyamba. Turanyarukira muri teritwari ya Walikale naho hari kuvugwa ibice byigaruriwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC bigaragaza ugutsindwa cyane kunyeshyamba za 23. Turekeza ku makuru ari kuvugwa imbere mu mujyi wa Goma rwagati nyuma y'iminsi humvikana amasasu mu nkengero z'uyu mujyi. Turanyarukira no muri Kivu y'Amajyepfo turebe ibitero bya drone byakomeje mu bice bya Minembwe. Ni mu gihe muri amakuru tugufite n'andi makuru agiye atandukanye kuko atari byo byonyine tuza kugarukaho, ahubwo turaza no kureba ibyavuzwe na Judith Suminwa Turuka, turareba ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Icyo usabwa ni uko waramaze gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info, ubundi ibindi tukagenda tubigukurikirana kandi gatanu kuri gatanu mu buryo bwizewe kandi umeze neza. Rucuru ibintu bishobora guhindura isura nta gikozwe kubera ikibazo cy'ubukene gishobora guteza inzara ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi turagaruka mu Rwanda aho hari amakuru ari guturukayo mu gisirikare cy'u Rwanda ati twakwemera abasirikare 1000 bakagwa ku rugamba bitangira umunyarwanda umwe. Kubera iki? Uyu ni General Mubaraka Muganga uherutse no gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa kugira uruhare mu bibazo biri kuba hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya magambo yavuze kubera iki? Ibyo ube hafi kugira ngo tuze kubigarukaho rero tubive imuzi n'imuzingo. Ubu tukaba tujye gutangira aya makuru ku buryo burambuye ku bice byamaze kwigarurirwa n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babikuye mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Kuri wa kabiri tariki 10 Werurwe 2026 igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwandika amateka akomeye cyane kuko amakuru aturuka Masisi aravuga ko FARDC yongeye kwigarurira Kazinga nyuma y'ibyumweru 2 yari ifitwe n'izi nyeshyamba. Agace ka Kazinga gafite akamaro kanini mu rwego rw'umutekano n'ubwikorezi, kari mu murenge wa Osobanyungu cyangwa se secteur ya Osobanyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Kakaba kongeye kugenzurwa n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kuva kuri wa mbere tariki ya 9 Werurwe 2026. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko Kazinga yari imaze ibyumweru 2 iri mu maboko y'inyeshyamba za FCM23 mbere yuko ingabo za Leta zifatanyije n'imitwe y'abaturage iyitwa Wazalendo zigabye ibitero bikomeye cyane zikaba zongeye kwigarura aka gace. Abaturage batuye muri ako gace bavuga ko imirwano yari ikomeye cyane aho yakoreshejwemo intwaro ziremereye n'izoroheje ndetse gakomeza hafi umunsi wose. Amasasu n'urusaku rw'intwaro ngo byari bikomeje kumvikana mu duce dutandukanye twa Osobanyungu bitera ubwo abaturage benshi. Gusa mu masaha y'umugoroba imirwano yaragabanyutse cyane maze agace ka Kazinga kongera kugira ituze ugereranyije nuko byari bimeze mbere. Mu gihe Kazinga yari imigenzurwa n'inyeshyamba, abaturage benshi bari barahunze ingo zabo, bamwe bahungira mu mashyamba n'ahandi hantu haturi imirwano. Amakuru avuga ko abaturage bahuye n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi birimo kubura ibiribwa, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Kongera kwigarurira Kazinga bibaye nyuma y'iminsi mike inyeshyamba zivuye mu bindi bice bya Baubo ndetse na Ndete nabyo biherereye hafi y'ako gace. Ibi byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko ingabo za Leta ziri kugaragaza kongera gukomeza ibirindo byazo muri Masisi. Abasesenguzi bavuga ko Kazinga ari ahantu h'ingenzi cyane muri secteur ya Osobanyungu kuko ari inzira y'ingenzi ihuza uduce dutandukanye kandi ishobora kugira uruhare mu kugenzura ibikorwa bya gisirikare muri ako karere. Kuba FARDC yongeye kuhafata rero ishobora kongera imbaraga ku ruhande rwa Leta mu kugenzura aka gace
mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 igikomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo bimeze bityo, abaturage bo muri ako karere baracyafite impungenge ku mutekano wabo kuko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose, cyane cyane mu duce dukikije Masisi ndetse na Rucuru. Si aka gace konyine gusa igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bambuye inyeshyamba za M23, ahubwo amakuru atugeraho aravuga yuko muri teritwari ya Walikale ingabo za leta ya Kongo FARDC zigaruye aho bita Mukole nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje na M23. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe y'abaturage izwi ku izina rya Wazalendo bongeye kwigarurira n'agace ka Mukole gaherereye mu mudugudu cyangwa se muri village ya Balindu muri Kisimba, muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byabaye nyuma y'imirwano ikomeye yabaye kuri wa mbere tariki ya 9 Werurwe hagati y'izo ngabo n'inyeshyamba za M23 zari zimaze iminsi zigenzura aka gace ko muri groupement ya Kisimba. Amakuru atangwa n'abayobozi b'imidugudu ndetse n'inzego z'umutekano muri ako karere avuga ko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo batangije igitero gikomeye cyo kwisubiza ku gace gafite akamaro kanini mu by'umutekano w'igisirikare. Nyuma y'amasaha y'imirwano ikaze, izo ngabo zashoboye gusunika inyuma abarwanyi ba M23 no kongera gufata Mukole. Amakuru amwe namwe avuga ko abarwanyi ba M23 basubiye inyuma berekeza mu gace kaho bita Ihura kari hafi y'umupaka ugabanya teritwari ya Walikale na Rucuru, aho bivuga ko bashobora kuba bashyira hamwe ingufu bagamije kongera kwigaranzura cyangwa kurinda ibindi bice bagifiteho ububasha. Ku bijyanye n'ingaruka z'iyo mirwano, amakuru avuga ko abarwanyi batatu ba M23 bishwe mu gihe hari n'abakomeretse ku mpande zombi z'abarwanaga. Nubwo imibare nyayo y'abakomeretse itaratangazwa ku mugaragaro, amakuru aturuka mu baturage agaragaza ko imirwano yari ikomeye kandi yari irimo gukoreshwamo intwaro zitandukanye. Iyi mirwano kandi yagize ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe batuye muri aka gace. Abaturage benshi bo muri Makolo bahise bahunga ingo zabo berekeza mu mashyamba no mu bindi bice byegereye aho bari batuye bagamije guhunga amasasu, ndetse nk'uko bigaragara kugeza ubu mu gitondo cyo kuri wa kabiri, amakuru atangwa n'abaturage n'abayobozi bo muri ako gace ka Mukoro avuga ko hagaragaraga ituze risa n'iry'agateganyo. Nubwo hari impungenge ko imirwano ishobora kongera kubura, abaturage benshi bakomeje kuguma mu buhungiro bategereje ko umutekano ugaruka neza mbere yo gusubira mu ngo zabo. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko kwigarura Mukoro mu maboko ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ari ntabwo ifatika ifite akamaro kanini mu igenzura ry'aka gace ko muri groupement ya Kisimba. Aka gace gafatwa nk'ingenzi kuko gatuma ingabo za leta zishobora gukurikirana no kugenzura ibice byinshi byegereye birimo Ihura naho bita Kalonje hano muri Walikale ndetse na Kalembe muri teritwari ya Masisi. Ibyo bice byose bivuga ko bigikomeje kugenzurwa n'inyeshyamba za M23, bikaba bishobora kuzaba azakurikiraho indi mirwano mu gihe ingabo za leta zikomeza ibikorwa byo gusubiza mu maboko ya leta utundi duce turi mu maboko y'izo nyeshyamba. Intambara hagati ya FARDC n'utwa wa M23 imaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yakomeje guteza ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuhunzi, aho abaturage benshi bakomeje kuva mu byabo abandi bagatakaza ubuzima n'imitungo yabo. Abaturage bo muri aka karere bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihamye zo kugarura amahoro n'umutekano mu gihe imiryango mpuzamahanga nayo ikomeje gukurikirana uko ibintu byifashe muri ako gace kugarijwe n'intambara nk'uko birushaho kugenda bigaragara. Mu yandi makuru twihuta cyane, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga yatangaje ko azakora byose birimo no gutanga ubuzima bwazo. Ingabo z'u Rwanda zizakora byose ngo birimo no gutanga ubuzima bwazo kugira ngo umunyarwanda abeho neza kandi atekane. Ubu butumwa yabutangiye mu murenge wa Ngarama w'akarere ka Gatsibo tariki 9 Werurwe 2026 ubwo inzego z'umutekano zatangiraga ibikorwa biriho byo guteza imbere imibereho y'abaturage bizamara amezi 3. General Baraka Muganga yasobanuye ko ibikorwa byose by'ingabo z'u Rwanda ngo bigamije kurengera umunyarwanda kuko zakomera zigatanga ubuzima kugira ngo umuturage abeho atekanye. Yagize ati ubundi mu mibare ni ibintu bitabaho, ariko kugira ngo mbereke ko abaturage b'u Rwanda mukomeye, twakwemera n'abasirikare 1000 tukabohereza ku rugamba bakagwa kugira ngo umuturage umwe gusa w'u Rwanda abeho.
General Muganga yatanze ubutumwa mu gihe bimwe mu bihugu byo muri Amerika n'Uburayi bikomeje gushyira igitutu kuri iki gihugu kugira ngo gikore ingamba z'ubwirinzi cyashyize ku mupaka kigamije gukumira ibitero by'umutwe w'iterabwoba FDLR n'abafatanyabikorwa babo nk'uko u Rwanda rubitangaza. U Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka nyuma y'ibitero byagabwe mu karere ka Musanze muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022 ngo byagizwemo uruhare na FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi ngamba zatanze umusaruro nk'uko u Rwanda rubivuga ukomeye kuko zagabanyije ubukana bw'ibisasu byarashwe mu mujyi wa Rubavu muri Mutarama 2025 kuko byinshi byapfurijwe mu kirere nubwo byatwaye ubuzima bw'abaturage 16. Perezida Kagame yagaragaje ko yari yiteze ko u Rwanda ruzakomeza kwikorezwa umutwaro wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ko mu gihe biba kubera ko ingabo z'igihugu ziri kurinda neza umutekano w'abaturage n'imipaka, ibyo bitazazica intege ahubwo ko ari ishema kuri zo, nkuko yagiye abigarukaho. Dukomeje rero n'andi makuru akomeje kugenda amenyekana. Tuvuye kuri ibi ngibi, hari amakuru yandi ari kumenyekana aturuka muri teritwari ya Rucuru, ariko mbere ko twerekeza muri teritwari ya Rucuru reka mbanze bagezeho iby'aya makuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero by'indege zitajyamo abapilote zizwi nka drones. Ibisasu bya drones rero ngo byongeye kumvikana Minembwe centre kuri wa mbere, aho byatumye benshi bava mu byabo. Ni ibitero by'indege zitajyamo abapilote zizwi nka drones by'ingabo za leta kuwa mbere ngo bikaba byibasiye agace ka Minembwe centre mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bituma benshi bava mu byabo barahunga nk'uko societe civile yaho yabitangaje. Ngo drone zirasa ibisasu na drone za kamikazi zita ziturika z'ingabo za leta zamishe ibisasu kuri iyo centre yo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuva mu gitondo cyo kuwa mbere, nk'uko Sebagabo Mufashi ukuriye societe civile ya Minembwe yabibwiye itangazamakuru dukesha inkuru. Hari hashize iminsi hari agahenge muri ako gace kagenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho bakorana na FM23 nyuma y'imirwano ikomeye yamaze iminsi yakabayemo mu mpera z'ukwezi gushize. Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa FM23 yatangaje ko ibyo bitero biraswa buhumyi byibasira nkana abaturage b'abasivile bigatera impfu z'abantu naho abandi benshi bagahunga. Gusa mbere igisirikare cya FARDC cyakanye kurasa ku baturage, kivuga ko muri ako karere karimo kurwana na twirwaneho kandi ko kigamije kuyivana muri Minembwe, aho abarwanyi bafashe kuva mu ntangiriro za 2025. Ibitero byo kuwa mbere muho byarashe harimo inzu ikora mu radio Communautaire Tungane, kandi mu bo byakomerekeje harimo umwana w'imyaka 11 nk'uko Sebagabo abivuga. Ikigo Akrade gikusanya amakuru ku makimbirane n'intambara kivuga ko mu kwezi gushize cyabaruye ibitero byinshi byo mu kirere kurusha ikindi gihe mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urubuga rw'amakuru rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye rushinzwe ubutabazi ruvuga ko mu kwezi gushize FARDC yongereye ibitero byo mu kirere muri teritwari za Mwenga na Fizi muri Kivu y'Amajyepfo na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Urwo rubuga ruvuga ko FARDC ikoresha drone za CK4 zikorerwa mu Bushinwa na TI Anka zo muri Turukiya hamwe n'indege z'intambara fighter jets n'akajugujugu zigaba ibitero. Urwo rubuga ruvuga ko M23 nayo mu kwezi gushize yakoze ibitero bya za drone kamikaze ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho uwo mutwe uvuga ko ariho ibitero byo mu kirere bya FARDC bitegurirwa kandi binaturuka. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umuryango umwe bwa Afurika wari washyize imbaraga mu kugera ku mahoro hagati ya Kinshasa na M23. Muri ibi byumweru bike bishize uyu muhate usa n'urimo kugenda buhoro bigura intege. Ni bugiye kandi no mu biganiro bya Qatar i Doha byagaragaye ko kugeza kuri ubu ngubu bisigaye bigenda bigura intege. Nibazo bikomeye cyane muri teritwari ya Masisi bikomeje kumvikana, aho inkangu bivuga ko imaze guhitana abatari bakeya Rubaya ahacukurwa amabuye y'agaciro, ibintu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje no kwamagana. Ni inkangu nshya yongeye kugaragara kuri wa mbere tariki ya 9 Werurwe 2026, isanga yari yabaye kuwa gatandatu tariki 7 Werurwe mu gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkangu yateje ibyangiritse byinshi ku mitungo y'abaturage nk'uko amakuru atangwa n'abantu batandukanye bo muri ako gace bivuga. Amakuru aturukaho byabere yavuga ko amazu menshi yatwawe n'inkangu, ubutaka bwinshi bugasenywa
ku nyubako ziri mu gace kagaragayemo iki kibazo. Uretse amazu yangiritse, ibintu byinshi byari biri mu ngo byarashenywe cyangwa birarengerwa, cyane cyane kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa muri ako gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abaturage batuye muri karitsiye yibasiwe n'iyi nkangu bavuga ko bahise bahunga ingo zabo vuba na bwangu bakimara kubona ibimenyetso by'uko ubutaka bugiye gutemba. Iki gikorwa cyo guhunga hakiri kare cyafashije cyane kwirinda ko hagira ubuzima bw'abantu batakarira muri icyo cyago. Kugeza ku mugoroba kuri wa mbere nta muntu uratangazwa ko yari yapfuye muri iyi nkangu nshya. Icyakora ingo nyinshi zasigaye nta macumbi zifite kuko amazu yazo yangiritse cyangwa agatwarwa n'inkangu. Abayobozi b'imiryango n'abandi bakora mu nzego z'abaturage muri ako gace batangaje ko batangiye kubarura imiryango yose yagizweho ingaruka n'iki kibazo, hagamijwe kumenya umubare nyawo w'abahuye n'iki cyago ndetse no gutegura uburyo bwo kubafasha. Iyi nkangu ibaye mu gihe aka gace ka Rubaya kamaze iminsi kibasirwa n'inkangu zikurikirana kuva mu kwezi kwa Gashyantare. Nibura inkangu enye zimaze kugaragara muri aka gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Inkangu eshatu zabanje zabaye ibyago bikomeye kuko amakuru aturuka mu baturage avuga ko zahitanye abantu amagana, cyane cyane abacukuzi b'amabuye y'agaciro bakora ubucukuzi bwa gakondo. Nubwo bimeze bityo, biracyagoye kumenya umubare nyakuri w'abahitanwe n'izo nkangu zose kuko hari ahantu zimwe zabereye hatagerwaho n'abakora iperereza cyangwa imiryango itabara imbabare. Amakuru atangwa n'abaturage n'andi masoko yo muri ako gace avuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura Rubaya, kandi ngo hari ahantu babujije abantu kwinjira, cyane cyane ku bibanza byabereyemo izo mpanuka zikomeye. Ibi bituma bigorana kumenya ingano y'ibyangiritse no gutanga ubufasha bwihuse ku bahuye n'ibyago. Rubaya ni kamwe mu duce two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dufite amabuye y'agaciro menshi, cyane cyane amabuye akoreshwa mu ikoranabuhanga. Icyakora ubucukuzi bukorerwa muri aka gace akenshi bukorwa mu buryo bwa gakondo, bigatuma abacukuzi n'abaturage bahatuye bahora bahangayikishijwe n'impanuka zituruka ku butaka bujegajega, cyane cyane mu gihe cy'imvura nyinshi. Kugeza ubu abaturage benshi bagizweho ingaruka n'iyi nkangu bari gushakisha aho baba by'agateganyo, mu gihe bategereje ko haboneka ubufasha bw'abayobozi cyangwa imiryango itabara imbabare kugira ngo ibe yabafasha, kuko bagaragara ko bugarijwe ku buryo bukomeye cyane n'ibi bibazo byaturutse kuri iyi nkangu. Nk'uko bigaragara, hari amakuru yandi yaje kuba amenyekana muri teritwari ya Rucuru ku bandi baturage bashaka kuba bakeneye ubufasha. Ni mu mudugudu wa Rugarama uherereye hagati mu itsinda cyangwa se mu groupement ya Busanza muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka aratangwa n'abaturage bose, aravuga ko abaturage bose bari mu kibazo gikomeye cy'inzara. Ibi byatangajwe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OECA. Raporo ya OECA igaragaza ko ingo zose zituye muri uwo mudugudu zugarijwe n'inzara, bivuze ko hafi ya bose batabona ibiribwa bihagije cyangwa biboneye ku buryo buhoraho. Ngo iyi nzara iterwa n'impamvu nyinshi zirimo intambara n'imirwano ikomeje muri ako gace, ibibazo by'ubukungu bigenda byongera, ibiza by'ibidukikije ndetse n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko. OECA ivuga ko byinshi mu ngo zaho bifite imirire mibi cyane kuko ibyo barya bidahagije kandi bidafite intungamubiri zihagije. Mu mudugudu wa Rugarama ingo zose zibayeho muri ubwo buryo, naho mu gace ka Kalembe hari zirenga 87% ziri mu kibazo nk'icyo. Raporo kandi igaragaza ko hari amatsinda y'abantu arushaho kwibasirwa n'iyi nzara, cyane cyane abaturage bavuye mu byabo n'abari batangiye gusubira mu byabo nyuma yo guhunga. Mu bantu bimuwe n'intambara hafi 95% bafite ikibazo gikomeye cy'ibiribwa, kandi 80% muri bo bamaze gutangira gukoresha uburyo bwihutirwa bwo kubaho nko gushaka icyo kurya uko byagenda kose. Kubera ubukana bw'iki kibazo, abaturage benshi batangiye gukoresha ingamba zikomeye zo kubaho, zirimo kugurizwa cyangwa gusaba ibiryo ku bandi, koherereza bamwe mu bagize umuryango kurira ahandi, nuvuga ngo bajye gusura ahandi, kugurisha ibikoresho byo mu rugo kugira ngo babone icyo kurya. Hari n'abafata ibyemezo bikomeye cyane nko gukura abana ku ishuri, kugabanya amafaranga yo kwivuza cyangwa gusabiriza kugira ngo babashe kubona ibyo kurya. Kubera uburemere bw'ikibazo, OECA irasaba ko habaho ubutabazi bwihutirwa kugira ngo inzara itarushaho gukomera muri ako gace kari mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi.
bwa M23. nk'uko bigaragara ngo ibi bice bikomeje kwibasirwa ku buryo budasanzwe n'ibibazo by'inzara bikomeje gufata abatuye muri utu duce. Hakaba hasabwa rero icyakorwa amaguru mashya mu gihe ikibazo kitaraba amazi yarenze inkombe, bikaba byatangira no kugeza kuri bamwe ku rupfu, kuko bavuga ko hakurikijwe amakuru agaragara cyangwa se ko bituruka muri bice nta kindi kintu gisigaye. Mu gihe Igoma rwambikanye abatuye mu mujyi wa Goma, mu gihe hafi mu nkengero za Goma rwambikanye abatuye mu mujyi wa Goma, imbere indani bavuga ko bafite ubwoba bukomeye cyane bw'ibishobora kuba isaha iyo ari yose nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye mu nkengero z'uyu mujyi, abo bavuga ko batazi ikiri kujya mbere, dore ko ubutegetsi ndetse n'inyeshyamba baruciye bakarumira, ndetse amakuru bakesha itangazamakuru bavuga ko atizewe bitewe n'uko iri tangazamakuru naryo ryimwe amakuru ku biri kuba muri utu duce. Ubu rero ubwoba akaba ari bwose kugeza Igoma rwagati, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice atugeraho.